السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاعتمغا تفات كيرت قرآن كمان داسكورما بينون كوريوي نوتا اختيار كوريوي غوتاي ترتيبغا نسبتون عربينا عربي نوميهنغ مدوغا وربود تفاتن عادي سببكي عربي واحك دكني عربي بهونكم غواتي كيرت قرآن وتي عربي بهونكم غواتي ekam sabun arabiyunge terega kodakudinna diriule mahawluge tereng isve hunnani arabi lafzuta daswefa ekamuge sabun efada dariwaruna wara fasihen kirit qur'an nagagatuma fahu kiyagannan engena ehwima kirit qur'an kewan daskurumuga arabiyunge terega beenun koreve adadu takai goitta nuata tartibuta alugunu men divehinna ekashigene nuwana bahurwa tafatumuga sabun tafatu annane kankan eke nagagatumuga lasvun nuata undaguvun de kiyagatumuga lasvun nuata undaguvun mi yaqin vesama tafatu annane kankan bahurwa tafatumuga sabun daskurumuga tafatu kuranjehe maganu kankan eke daskuruma kiyanjehe adadu tafatu kurun alugunu menge terega warag ginamihun kurakame arabinge terega mashhur we fahunna adadta kanda alagen kirit qur'an kiyaman daskurun nuata hitu daskurun masekke kurun ei ranglugoten no ekamugo sabun e adadu taka kiyawagen takurar ko kiyawagen kirit qur'an kiyaman daskurun undagu wima mi ungene dariwarun na ummiduwe devana kamaka mennani daskura gotai tartibu tafat kurun amko arabinge terega kuda irusure miheka ekko kirit qur'an ki ewadin kamuga vies dimawana evves masere nonnana namas alugunu men divehinge terega eta masere teke kurimatiwana mi huriha maserege hallaki alugunu men divehin kirit qur'an kiwan daskurumuga arabin daskura gota ekkolun anekkola nukiya waki tartibe ikhtiyar kurun kiumuge tamrin teke beenu kurun sabaki arabina wara fasihin arabi kalimata nagagannan engena adi nagagatuma fo kiyagannan engena ehen namaves alugun men divehinna nuata divehi dariwaruna ekan ei undagu kamaka wana mikamuga hallaki kirit qur'an kiyawan daskurumuga kiumuge tamrinuta beenu kurun